Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Buat kalian yang masih harus belajar di rumah, tetap semangat ya. Samangken pangajeren basa Madura. Pangajeren basa Madura sareng Ustadzah Lisa. Oke, sebelum mulai pengajaran, tore bareng maca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang kita samangken masuk pengajaran 2 lingkungan sekolah. Pengajaran hitung ampun lestare lingkungan keluarga, samangken masuk pengajaran 2 lingkungan sekolah. Ngedingaki caretana guru ben ngalakoni tugas metorot petotu guru. Bekna samangken ngedingaki caretana guru, Ustadzah A careta A, bab lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Miarsa Ustadzah engki? Ima moret kelas situng. Ima bede sekolahan. Sekolahan bede buku, meja, kursi, papan toles, papan toles. Bede buku, meja, kursi, papan toles. Moret acer sekolahan. Moret bede dalam kelas. Moret ka sekolah nyambi buku, poklot, maneka poklot, setip, ben kerisen. Nah, maneka kerisen. Moret ka sekolah nyambi buku, poklot, setip, ben kerisen. Sakola anna ima perse. Sakola anna ima bagus. Kapi orang sekolahan kodu noro aromat lingkungan. Sopaje perse bagus tor nyaman. Nah, benar ampun miasa Ustadzah miasa careta lingkungan sekolah. Samangken kaca 16 bekna foto miarsa Ustadzah bekna jawab patanya saya parengaki Ustadzah. Bukuna sobung pertanyaanna bekna langsung ngeseen jawabna. Paneka patanya khusus soal kaca 16. Jawab patanya saya parengi guru. Neka patanya saya parengakina Ustadzah. Nomor 1. Kelas berempah ima sekolahan. Kelas berempah ima sekolahan? Careta ki guru ima kelas situng. 2. Sebutaki telok reng bereng sebede sekolahan. Reng bereng sebede sekolahan. Dalam careta buku, meja, kursi, ben papan toles. Bekna cikku noles telok bereng. Nomor telok
sebutaki telok pakakas sekotu esambi moret ka sakolaan. Pakakas pon apaan sekotu esambi moret ka sakolaan? Buku, poklot, gerisen, setip. Bekna cikgu nulis telok pakakas sekotu esambi moret ka sakolaan. Nomor 4. Beremah kabedeen sakola anak ima. Beremah kabedeen sakola anak ima. Sakola anak ima bersih apa kotor? Bersih apa kotor sakola anak ima? Bersih. Sakola anak ima bersih. Sakola anak ima bagus. Nomor 5. Pasera sekotu ajaga lingkungan sekolah sopaja bersih bagus tor nyaman. Dalam carita pasera sekotu ajaga sakapina orang sebede sekolah warga sekolah sebede sekolahan. Semakin lanjut, gemper pakakas esambi moret ka sakolaan. Gemper pakakas esambi moret ka sakolaan. Bekna esoro gemper pakakas esambi moret ka sakolaan kaca 16. Nika contohnya engki bekna oleh gemperna apa-apa. Saya nomor situng gerisen. Nah, neka kan gampang bekna guna gemper loros bentuknya. Gemper gerisen. Neka contoh engki gemper buku. Setip. Poklot. Bekna kodu oning gemper pakakas esambi moret ka sekolahan. Neka contoh bekna bisa gemper selain. Misalnya bekna gemper atas, bolpen, buku. Bisa. Napa cak na sampean engki? Kapi orang sekolahan kotu aromat. Aromat ne kenapa Ustazah? Ajegeh reng bereng tak oleh parosak. Jadi kapi orang sekolahan kotu ajegeh. Reng bereng sebede sekolahan apa bayi? Nomor situng mereka panapa? Mereka panapa? Gembere papan toles. Nika nyamana papan toles. Gebei guru ngajar benoles pangajeren. Nika nyamana papan toles. Sekedua, nika panapa? Nika beda sekolahan. Sopaje kelas bersih, bakna kotuan di nika kelas. Nika nyamana posapoh. Kelas kotor kotu esapoh sopaje bersih. Seka telok. Nika panapa? Gember lomareh. Lomareh gebei kenengan nyimpen buku dalam kelas. Buku na Ustazah bekna simpen dalam lomareh. Napa boleh orang sebeda kelas? Nah, nika pon apa? Meja. Moret nulis di atas meja. Jadi bekna nulis di atas meja. Otaba nyabe bareng di atas meja. Buku, poklot, atas, sabar di atas meja. Nika pon apa? Nika korse. Korse paneka gebei toju moret ben guru sekolahan. Coba sebut lagi boleh. Pon apa bareng sebeda sekolahan? Papan toles, lomareh, posapoh, meja ben korse. Nah,
Samangken buka buku pesamatura kacah 16 ben 17. Jawab patanya separingi guru. Nah, gela ampun jelasake sareng ustadah, bede pertanyaan ya dek. Bekna cuman noles jawab. Nah, gela nomor situng kelas berempat ima, toles Kak Dinto. Ima kelas situng. Bekna noles jawab nah. Romawi 2, gemper pakakas sesambi moret ke sekolah. Bekna noles, bekna gemper. 4 gemper pakakas sesambi ke sekolahan. Noles Kak Dinto engki. Bekna cek guna gemper. No, Romawi 3, toles saki nyamana bareng bebena gemper. Neka gemper pon apa? Lo mare. Toles Kak Dinto. Lo mare. Nomor 2, meja. Toles meja. Nah, nomor 3, neka apa? Papan toles. Toles. Papan toles. Korse ben posapo. Kesimpulannya, jawab nomor situng sampai 5. Kabeh orang sekolahan kotu titik-titik reng-bereng tak oleh parosak. Kotu pon apa jana ustadzah supaya tak rosak? Ampun jelas lagi sareng ustadzah. Jawab engki. Nomor 2, moret sareng guru toju titik-titik. Toju Kak Dima. Lo nyamana bareng seaguna kebenyimpen buku dalam kelas area. Nomor 4, kelas sopaja perse kotu titik-titik. Kotu pon apa sopaja perse? Nomor 5, guru ngajar ben noles titik-titik. Guru ngajar ben noles Kak Dima. Nah, bekna alakoni tugas kacah 16 ben 17. Moga-moga paling gampang engki. Oke, sebelum akhirin tore maca hamdalah areng-bareng. Maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.